ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯗꯤꯀꯣꯗꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯀooperation ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯜ ꯀꯤꯂꯥꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯄꯨꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯅꯛꯄꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯇꯨ ꯇꯦꯀꯜ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯖꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯅꯨꯁꯨꯌꯥ ꯎꯏꯀꯦ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇꯨꯃꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯒ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇꯨ ꯎꯕꯗ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯔꯨꯝꯗꯨꯃ ꯏꯟꯓꯜꯂꯛꯄ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯗꯤ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯃꯥꯁ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗ ꯑꯃꯒꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ ꯄꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯨꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯣ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯖꯔꯕ ꯇꯟꯖꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯦꯠ ꯏꯊꯪꯗꯅ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗ ꯍꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗꯕꯨ ꯏꯍꯥꯟ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯖꯝ ꯁꯩꯇꯖꯤꯠ ꯆꯤꯐ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ UNI ni baru saya tahu tara muksari. Thank you. Baru saya cerita tengah tapi baru sudah jengarang pasana aing kambada baru ini Manipur ki independence day ki thauram sing aduga governor na kari ngangwa swai sia maru betangkap ubenina swai area sam laksap tai Manipur ki ihan laksap da reconciliation ki matang se mathang gi round ai prime minister kari ki to ai du lak no kono sake aduga punna thamba pharak tar su khara hena aikoi gi manak nak pa aikoi ki state si goiba yam concern oibenina reconciliation haiba kanda swai da reconciliation palak tengi da governor probiram se loan out ge phibam se laksale hanagi phibam du da hanjali haibagi charop indication ni governor bibiri se adordi hujik se reconciliation hairak kanda reconciliation process se kayam amuk adi swai hujik pa pada matam chare no bibra नत्रकना मतमा इनुसिया वीकेना लेरिगे मणिपुर इरांग दो अदो आइदो कल्ली खरा कन बताइ है बताए अदो आइदो पीस कमिटी माइ पाखि दबसे मरम सिना करिगिनो पीस कमिटी माइ पाखि दबदो मरोइना खोंथांग दु चंगन मंगम देबसे टाइमिंग दु नरा नत्रगा इनिशिएटिव टू हापिबो मी है बताए ऑलरेडी मी ममिंग मयाम लाउथोरे अदो आइदा तौगिबो मी सिंगदो हाना ताना होदबा मोगी इंटरेस्टिंग करिसिंग मोगी आइडिया सिंग दहुदबदु नरा नत्रगन टाइमिंग दो कमाइन थमिनिगे अखोगी हजिक थम्बिरिब इशूसिदा अखोगी इंडिपेंडेंस डे रंग खoi phangdokre इंडिया पुंबोइना लोइन तवि मणिपुर डिस्ट्रिक्ट पुंबदा वेदर सु याम नुंगाइ को तवि अरु एट होम ngrangsu तौबिखरे अरु मसे चटनबी अमोइना लेबाग अमदे चीफ मिनिस्टर लेरगना चीफ मिनिस्टर ngamब अदु हजिकति पीआर लेबिना गवर्नर ने एड्रेस तौरे अदुगा दिल्ली दना प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट की प्राइम मिनिस्टर ngamबिखरे अदुबु 15 अगस्त का रिपब्लिक डे का से रिपब्लिक डे दि स्पीच पिनदे और 15 अगस्त दि प्रोग्राम एंड पॉलिसी गवर्नमेंट ने करके तौखिबा
programming policy pibase always anini amana chahi ki hoba parliament session Manipur na assembly session hoba aduga sina parliament manung da piba program policy se aduga lebak sina si tauri haina openly piba sina 15 August sina pibani haiba sima habet thamjara kanda ngarang governor na thamba kanda peace committee organization na thambi khib do peace committee se pochi anini amana kitchen cabinet loan na tawama open forum tawama loan na tawbasina yana kanana tawgadagi hakanda committee ma aina si tauri hakan se da mi pumbadi yawba yaroi ba masidadi initiative ta arun wari sana doini kada ida security thajan doino hakana Manipur gi yana na soi khibana hana lermi ba structure do hari hana lermi ba chief minister hana lermi DGP ari hana lermi ba chief secretary sina ta anowa ma team ma na pai khiba okay chief minister masamak se leisure basu man hana unified command gi chairman oram badu oi khidreba nupa anowa pra laga tawkhre aduna masira kari tawri ge ase government masabu phajana khangdeba maduna madugi program soiba ma ani subada soiba na peace committee laptop ka cheda sin open forum oi doine ba SME mi loi ta doine ba du oja sar yam luwam na peace committee da to bose consultation yaudana suppose oja sar ki ming jo hapchalamba oja Premananda jo hapchanba without consultation masi karigino haikanda masi yauriba mayap sina akoi di khangdi akoi ming yaurame na haiba maduna takpadi masi se para without consultation tawkhiba mali aduna kariguma ma tawge hak tadi loan tawba team dudi government ge thajaba yaba security ge haiba kanguna loan tawdoba masisda yam luamna loan tawba team system akoi gi lan tawba khangde cabinet kitchen cabinet na loan am lari se masi strategy gs market somna chapa si chapa na loan khangba se madugi duma pura hore mathangda peace committee gi community pumbagi pula punsan na tawgadaba initiative to madusu laikhidabana madugi du pura fail oire habesima habet thamjarbi hawbagi committee se hojik mathangda akhoi hojik lai sina peace initiative se pot ahum yana hanbada government gi ani subada civil society gi ahum subada praja gi ari government ki na government na tawsi am ngami yana na kai tawba ngamge hakanda government ta hojik lai MLA humpu se makoi punchalan bangami makoi gi meeting tawba ngami government na koraga Manipur nungai ti harsu Silong dara Guwahati dara Delhi dara koraga humpu makse phamina ba pusi hojikti maroina amale khida yakhai mapan sorry sanapati gam lekhida aduna yakhai mapan che phaman mangamaga maduda aduga masigi almangami mathangna civil society singna masi tawbai handak akhoi gi Manipur da kanogi thadogi la amido madu civil society gi initiative ni eri home ministry gi kai wai sarba budi yawi adu yam kan madu sili dudi civil society gi ni haibasima be thamjage ahum subada masigi mayam se loina successful karam kandu oirakadagi hakada thamoi dagi thola kada praja mayam ne yarakanda haujiki tori mayam dura praja mayam ne kari phauri haba test macha amam yauri wa san haibadi ngasagi thadogi lapakanda people's reaction se praja na lambi de thingapra praja gi voice kamai toge habet ingit among musi lawri neba madur praja gi ingit to adu kai ro musu kai ma praja na madu yaroi kholoi kai kholaum thola di to khidoi neba aduna ahum subada people ki initiative praja mayam kari phauri habese masi matakar oi habese thamge aduga praja mayam sina moida reconciliation gi wakhan la ange hatari ihan hambada tawrise mokhan ani ni makhan amana directly affected hama amana indirectly affected directly affected na kanano har kanda man hanale mi ba yum thugai ki ba mayum laita ba kangusin directly affected ne ba hari internally displaced person na hoji kocha chadaga leri ba yum laifam laita ba se makhoi gi wahido adum hanjan nakpung da ngangi makhoi na hai makhoi hoji mang amadam leiba chap mani moin hana leri mi ba yum do na tabda mi se ja sar abi khradi masagi yum do or masai phamung na tum haina da mi lei ibn barum chama khangdi ama khangdi masada haina khibado al makhoi je mang da chahi ani makhai ler pache ani makhai di sudri adu ani khra hender pache musida directly affected ni mathang da khoi sina akoi ngasai chatpa yadaba khotaba ari khoi mari mata sokpa akoi sina indirectly affected ni hajab tare ko aduna masi reconciliation la ke hata di indirectly affected sina hana tawgadabani habase directly affected chi kari ha kanda handak akoi gi march ki tang ni panda union home minister na lapthoga highway da chalhan gani highway matam se masista kangpopida boss ani thole amana yam kana tum thawai yaw da chala ka da wege chapa ha ma kanggu yam thingba chatpa yaroi na masidi yam kana nunga tha to kanje masigi se moina hai matam da masi kai wa function da hai kimna sarna falna
मान हाई मतम दा नुंगला थोमई बा तोरिबा कांगू से इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन इम्फाल दा लेरम कांगू दुनी हाइबा मोइना ओके हाइदि ngसागी हाइदि मखत अनि थों खाइदेब अदुना इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन मैम से मखोइ जे हाना फजना मयुम अमा लेहन्द्रि कै हाइदि अखोइना लाई खंगदि अमा खंगदि अखोइना थादोकदो फजना मखोइ से मीनिदना मी हाइबसिदि पोट हाइसिदि ngahaktan kadai dom thamba yai adugu इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन दा aduga ngahan गवर्नर हाइबि मतमदा हानना लाक्थोखिबा कनो दो होजि दुम चथागिनी डिसेंबर दे ताम हुदि पंदेको अदु मसी भमनुदा हंजनबो होननी हाइबसिमा हाइफेट थंबी ओके अदगी मसी थंबीबसिदा अखोइनो हाइ कानसिदा पोट अनि थोले हंजनबा कानसिदा पोचे होंजनबसे अखोइ लुहों खोंदों तोबसे युम फजना सानेको हाना लेरमदबदु अदगी लेरमगना मा पाना फन साबिरमे होजिकि सिदि सुंगै लेतबा कांगुनी पताफु लेत्रबा पताफु चाख्रबा डॉक्यूमेंट चाख्रबा कांगु मैमना यान हान हंजननी है कानसिदा डिसेंबर फौ मनुंगदा युम साबगी वार फुटिंग दा युम साबसिदा अखोइन हाइजरेना लाख अहुम पीनी हाइ याम थिना सोखिबा कांगुदो लाख अहुम दुदी अखोइन होजि थमजरिसिना लाख अहुम दुदी फागी माली लाख अहुम ने युम साबा हाइदुदी मागी गेट साबदा लोइगदौ माली हाइबसिमा अदुना पैसा से सानी हेना लाउथोपि तारी एडिशनल फंड खरा लाउथोपियु हाइदि तौनी दि हारगा सपोज मसी एग्जांपल हम पिजगे अखोगी कनो से लोकल बॉडी इलेक्शन सुंतौ तौदी हाइ अदुगा तौरनी लाउथोय अदुगा इलाइ ऑफिशियल हमना लोना असेंबली के खदब के इलाइ करकेबु तौनी है तादि बजेट रिफ्लेक्ट तौदौनी पैसा चंग पोनीना बजेट रिफ्लेक्ट तौदी अदुरा हाइ तौरो हाइबने अदुरा माना हाइब काजदा चिंददि तौरनी हाइ अदु बजेट तदि रिफ्लेक्ट तौदी हाइबसि मै थमदि अदुना ताकपदि तौरो हाइबनि समसम चिन गिदुना तंगाइ फदन ngang बोर चिन गिदुना हाइबनि अदु हाइबसिदा लाख अहुम हाइसे मसिना ओर मसि करम कादु ओइगदगे हाइ काद हजुकी लेरिबा पार्लियामेंट सेशन दुर मतम लोइदि लोइखरे मतम दुर गोल्डन चांस सं फागमेबा हाइदि इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन सुगुम मैम से कमाइना पिगदगे हाइबसे इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन मैम मणिपुर मतंग बिल बिरमदी बिल पुथोगा कंपेंसेशन कमाइना पीनी काइना लाउथोपिरमदे खर फनी हाइबसे थमजगे मसे थंबा कानसिदा प्राइम मिनिस्टर के अबु पुसन अबतंग सेंटेंस अमा थमजनिं कांदा प्राइम मिनिस्टर लाउथोए जीएसटी के ब्याबजे हंदकी दिवाली था अमनि सिमनुंग अनौबा स्कीम अमा लानी ने मा लाउथोएबको मदु लाउथोपा कानसिदा प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट तिदते अदुबु रेड 40 लाउथोपा कादा मणिपुर की हंदकी मतंगसिददी हाइदि मैम चाही हुमद्रांगा सुबी सेप्टेम्बर रिजाइन तौरनी हाइनी खरन कांगुरको मसी तौब तौदबादुरी अमा लेरे अदुबु तौतादि हंदक लास्ट चांस नेब लाउथोमबसे सुंगाव लाउथोमदना लोइसंगिसिन ताकपदि मसी यूनियन गवर्नमेंट के बजेट सु याउदी हाइबा म थमजगे अदुगा मथंग अखोइन हजि कॉन्सिलेशन दा लापकान से मैम हाइबसे मखोइना चंगा मतुंग मी सिंगसे हाना लेरमिबा पुंचिरोलो काइखरेब मा अमोने हिंबा मा मचादु एजुकेशन अमन लाक्तोइनी हाइ मीदु सिल लेरमि सिंग असि सोमदु होंगु हाइबा याबा नति कैनो कन मचा मसुदि स्कूल अमदा लाइक तममदोइनी थबा मचालम दोइनी हिंगना मा अदुना एकेडमिक ईयर हाइबम सु लेयब हयिंग होंजलो हंजिन होंजलो हाइबा याबा नतेब अदु अखोइनो होंजिन तौरिसे मियोइ बनी हाइबसिमा हाइपेट गवर्नमेंट सु सम थोय अदुना माना तौमतमदा एकेडमिक कैलेंडर अंगांग सिंगी वेल प्लान स्ट्रेटेजी अमसु चोकआउट तौदना सुम हाइबा माली मदुगे चोकआउट तौबा अदुगे एग्जैक्ट नंबर से मसी चपचाना सु पीजे एग्जैक्ट नंबर से गवर्नमेंट पी मतमदा युम लिसिंग तरे दिपाना पुंकाई काय खरबा अनदर युम लिसिंग तरे मुंगना अदुम हाइफेर पे कायबा अखोइ पोचे युम अनि ने मान हारिसे अमना तंपाक्ता लेरिबा युम सिदी कंपेंसेशन यामना फंगोयो मोइना अखोइगी कुकीसिंग हलकपसिंगदा कैन हाकान मोइ युम से फजना कायदेबा अदुना जस्ट रिपेयर की पैसा पीदोइनेबा अदुबु चिंग लेबा अखोइगी मोरेगा चुराचामपुर कांपुपीददी बुलडोजर तो तखाइख्रबनिना लाख अहुम पीदोइनेबा अदु लाख अहुम माइदु भौ गसागी कुकीगी सिदा हलैबा कांगुदो अदुदा लाख अहुम पीबौ यामनदि हाइदोइनी अदुना मसिदि जीरो अमरि वाले सिने खोइ हाइदोइसि ओके जीरो अमा 30 लाख कुंबा मा पीबिरदि खरा फदौनी मसिमा लाखथोक्तबसिमा लेजगे अदुगा मथंगदा खोइ गसागी पीस इनिशिएटिव पीस कमिटीगी मसिगी हाबेट सेमबसे वेसरे खोइ सुम खरमा मतमदा इहान हान मसिदा याम कन्न सुमाने तोकंदा प्रजा म्याम हराव हनम लेदना प्रजा म्याम हराव बसे क्रम कांदा लेगे कांदा जस्टिस लेर कांदा हराव इसिने जस्टिस हाइदि हजि अखोइ हाकांदा ngasi अखोइना खन्दा म्याम से म्यामना अखोइ कोइ देना बसे मी कुंथ्रा माथोइ हजि मिसिंग ओइरिब कांपुपि द चंगुबा हाइदि अदिगे अखोइगी जर्नलिस्ट अमा सोमरेन जो केकी मांगखिबा अदिगे लिनथोइ ngam अदिगे हेमाजित मांगखिबदो मोइ इमुंगना हजि एक्सेप्ट तौद्रिब चुराचामपुरमदा अखोइगी काखिबदा मांगखिब म्यामदो मखोइ म्याम से जस्टिस अमा मखोइ म्याम से थमो इंहन्नबा मा मदुसु दरकार ओइ अदुना करिगुंबा कन्फ्लिक्ट लेतादि जस्टिस अनिने अमना अखोइगी गसागी इरांग तौबदा ngahpet nung thomba kholuba kangbu baduna
ꯑꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯝꯅꯦꯁꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯨꯡ ꯊꯣꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯦꯝꯅꯦꯁꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯁꯄꯣꯖ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯄꯣꯖ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤ 3 ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥ 10ꯒꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ 3 crime against humanity मीना खनबा यादब crime तौबा अदुंबदुना second category ओरगा मखोइदुरी justice तौगदबनी अदुना मसी तौगे हाइतादी अखोइगी लोगिसु याउबिदी fast track court अमा suppose अखोइगी juvenile की ना अदगी मणिपुर दसु नुपी की मतंग दा fast track court अमा थमगा खतुना थबक यांगसनसी हाइबदुना मणिपुर की मतंग दा fast track court थमगा justice खतुना तौबा मदुबु मसी तौगे हाकांदा judge bayamdudi phamaga mongda pireba document gi matugina haidoineba adubu masire kari wat ke kari investigation na habam dakar oye aduna investigation se kayam son ge habu handak ki kaino da khangre NIA da sino case to go thama tam piba da go pikelam da go kari gi matang sing high profile case de ba du da sara high profile case ta suppose कोई आयस थानी चंगरगा नुपा जों तुम ले मदि नुपी जों तुम ले मदि ओइदगुम मनेबा मचा मसु लायन ख्वादि हाई प्रोफाइल केस तपु इन्वेस्टिगेशन फजना तौल फिना ताकपदि थबक यामना वाटली हैन थमजे नेग्लेक्ट इसा साबै वरिनि सम नारि कान NIA खतन चाव मालक्तब NIA दुबु मरुइन इंस्ट्रक्शन पिरिबा मतोनम लेजोनि मतोन दैसु इरुम नुम नौदोबि ममी दाता हैबनि लाइसि ओजा प्रिमान्दा मरुइना अइना साइ सत्यजित थमक पसे ngसाइगी रिकन्सिलिएशन की मतंग से स्वाइ से मसाक हाइतारे मसाक त मरुइना एफेक्टेड तो डायरेक्टली एफेक्टेड हाइबो म इनडायरेक्टली हाइबो म पनबी अदुग मरुइन जस्टिस तु मदि तंगाइ फदना रिकन्सिलिएशन से लाक्तंगिदा यस अरानब तौप यातेना अदुग मरुइना मिहात पद कैते चेनेबसिंग से दंदी फंगखरबोरे नत्रगा दंदी फंगदोरा जालो हाइ फंगदोरा जात ओइरे हाइबगी अमदिले अदवाइसु कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नो सम सम नारे कांदा अदवाइगी पार्ट ने मरोइना ओजा प्रेबांदा पीस कमिटी म फेल होगिबा अदवाइ दु विदाउट कंसल्टेशन द सेम खिबगी ममी ताइ आइगी साइट ना टाइमिंग जु खितंग सफात किदबरा हाइबे वफम दुमा अदुगा रिकन्सिलिएशन हाइरक कांदा ताबेता लामगा पाइबा यादौदि मानदे करिगुम बखरदि उतौबा थबक ओन उत्रगदि मन इनिशिएटिव हाइ कांदा लेंगा की इनिशिएटिव मथौ तारी अदवाइदो इन्वॉल्व तौबदुबुदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्लस मियाम हाइबदुने ओजा प्रेमानदा फाइ ओपनिंग रिमार्क्स कमाइन थमिनि गवर्नरना इंडिपेंडेंट डे की पीबदो अतै मचा मचा जु खय यावी खोइने येंगबदा याम कन्ना ऑपरेशन सिंदूर बुक यावी को ऑपरेशन सिंदूर इंडिया मफम खुदिम सिंदूर ओइरे ओ इन मसी फैशन ओइरे ऑपरेशन सिंदूर फजना ngangeबो अदुम यावरे खोइगी जवान सिंग सेलु तबो खोटपा अदगी याम नुंगाइबना गवर्नर की खोइने थेंगनबदा नॉर्मल से हंजले पीस रेस्टोर तौरे हाइबगी एग्जांपल सि माना दुरान क्रप तौगिबसे बोन काउनगिबदो कुमन काउनगिबदो अदु सिना नॉर्मलाइजेशन लाए अदुगा स्टेबिलिटी लाए हाइबी खुदमनी सि माना हाइ अदे खता मु चखलगा शिरोय फेस्टिवल दो जर्नलिस्ट कइदा तौगिबना अदुदि हाइद्रे अदुगा शिरोय फेस्टिवल दुसु अखोइगी अदु दैट आल्सो सिग्निफाइड अखोइगी नॉर्मेंसी लेरे हाइबसी अनिसिना खुदम ओइने पीरी माना अदुना मसिम ओइरे अदगिदि इंटरनेट डिस्प्लेस पासिंग सु यावदी अखोइ रिकन्सिलिएशन दु याउना इंटरनेट डिस्प्लेस पासिंग सु रीसेटलमेंट गी माइन पल्ली उदासिदे सेदे जुका थंबिगिबदो टाइम शेड्यूल दुबुदी मसे टेंटेटिव टाइम शेड्यूल अम लैरे हाइ माना लैबदु पब्लिक डोमेन सेम्बर अंदो वाले हाना थंगु सेम्बर की टारगेट अदु चुम खंगदे कइनो अदुगी चीफ सेक्रेटरी दुदी अमु बाहर काथो खरमानेबा मपान चखरे अदु हाइरम मगा बाहर तौग्रमनि माना पुरुम चखरबा नत्रगा मदु इरगा थममबरा अखोइदी speaking word fly away na basan microphone ngam si kaya thajati iraga piraga di in return na ji on record le hokde badubu governor na high bani na we believe him trust away khoina tentative time schedule lai resettle tawgi potsima high re mana ko masima adu makho yam nungai poi soidana resettle tor kani khali time schedule handaki december ra mathangi december ra koi pata di ko adu madi khangdre ade amana kaino su hai akhoi fake news ki kari gi swai si ju khara adu ngang yawi adagi di kaino su yawi arm recover tawse 3000 gumba arm weapons leidna ko recover tawre sma achob achievement ni hai aduga extortion tawramba mi chani gi mathakta phare pulle haibigi porum su panbi maduma yawi ade kaino mo yawi da highway singsi free movement gi type free movement te haide essential khigi dakar laiba sing du ching da kaida tamda nate ching da kaida satbagi potsi lehengani sima haire aduga peace and prosperity state sida purani sima yam kan hai ko aduna adu ni mana adu lore point se aduni an aina sum thamjabada sigi yamna masidi clear oina khana ba chumi resettlement bo hairo
maroina khoi gi mangna tari si pot hom ni amana resettlement ne rehabilitation ne aduga compensation ju yagoda rehabilitate tawni yaroi with compensation adu ai safest way da ai khwai phabadi governor sina akhoi gi center da hire ko ordinance ma pass opi de fani khoi makti law assembly tabani na law pass aseng badi sigi rehabilitation relief si concurrent list yaw bane seven schedule concurrent list state sema swa union sema swa union de sem do mande di parliament da adu ki kim khana de paisa ga pi gre ma pa harau no be tap to ko adu chu ka su yam bana ta hai ku mana da yombra mana kam de yom dra mani yam de da yom ni ngai hai yom ni ngai thok yom ngai yaro yom ba yaro yam dre aduna yo karni aduna resettlement rehabilitation compensation ki aseng badi ordinance pass to be ordinance ngamoi hai ko at least policy ma that program oina lak thok pe ga yam phagadu mali ngahanga ki ranti gi kangpre khangna khoi gi hai tare ceremonial oina independent day gumba republic day gumba dang hanga lak thok poduna di kanarin khale time frame period to ipi state ni dang support na ko adu gi poni adagi reconciliation ni potu lakpada phai reconcile tawsi khochi ka hai adu jaga chu reconcile si kainu tawdu sin khoyang khamum chani oda citizen pambi gi ba justice ki posi reconciliation oiro resettlement oiro rehabilitation oiro compensation oiro this is a part of the justice ne justice hai kan da mi halu bu dandi pi ba du khak na te justice hai kan loina ba akhoi corrective justice hai bonga akhoi distributive justice ki manung da chali resettlement rehabilitation compensation hai si distribute to state na to ni madu directive principle of state policy part 4 da yaujabani aduga ngasai gi mi फारुबा मी हालुबा मी डिसअपियर तौरुबा अदगी मी इज्जत मांगलुबा अदुम सिंगदुना अदु करेक्टिव जस्टिस तौ अनु जस्टिस हागा अखोइना हाइजे सिदी करेक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सम चंगी हाइबनिदा मदु गवर्नमेंट येंबिम चंगी अनु जस्टिस पीबदु अखोइ येंदुसी अखोइ ट्रायंगल जम हाइरे अंक लोकपदि नते तागसु यम नुंगाइ बाइ तारे मसिदा अखोइ येंबिदुसी एक्यूज कवि लो दे मी हालागसु मदु अनलेस अंटिल द प्रूव बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ही इज इनोसेंट लौदुने एक्यूज तुमा मथक तोंग लेरनी अदुगा ngasai victim mai di hai gi mana hakhe mi su victim oire adu lemhori ma ge family ma ge relative mayam su victim ne ko aduga adi society da kari impact le ji ahum ji tu ne yengum changi justice seng pi matam da adun hayeng adum khulai thingalo thingat pagi tu da claimant si ke tap ngak pi ni have close ma sam ji yaw gi ko governor public notice thopu tu da aduna crime macha tawbo si ngak pi wi adu crime macha budi ngak pi wi ade ko kaina kana khoi gi share piece di yaw buni अखोई की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दा अखोई सेक्शन 302 है हौजी सेक्शन हम लेखरे भारतीय नागरिकता लाखपदि अदो 3020 लेरे मिसिदा ऑफेंस कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ले कंपाउंडेबल है कंपाउंड तो वे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पार्टी नि यानरागा पिथोक पिसिन ख तरोगा पनिशमेंट पी देबे यायबा अदुगा अमना नॉन कंपाउंडेबल हाइसे वंस केस सीरियस तावि तादी पनिशमेंट पी देबे यादब कंपाउंड तो यादब अन serious offense खरदी मी हाट पाहाय गुम मी में बोम नंगल भाई गुम मी मई थावा हाय गुम अद सेक्सुअल असोल्ट तो गुम ओदा से दिना इंटरनेशनल लॉ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी गाइड अन आइना खंबदा सेफेस्ट वे दा रिकंसाइल तोबियु रिकंसाइल तोबगी रिकंसाइल तोद्रिङा दा कना रिकंसाइलेशन कमिटी दु कना गा डायलॉग तोनो गनो हाइबसी हाना कंसल्टेशन विथ इन्फॉर्म कंसेंट म चंग हाइदि मी यानिंग दबदु कसु रिकंसाइल तोबो यारोय अदुगी पोट अमा रूम अमा हाइदि कंसल्टेशन विथ इन्फॉर्म कंसेंट अमा तोबिबा अदुगी मतुंगदा तौदुसी जस्टिस की पोस्ट में चंगे जस्टिस फंगदगदी जस्टिस फंगदबैसे जस्टिस डिले जस्टिस डिनायल तोचेबा जस्टिस से फंगदमा तद मी सिंग कैदोर के खांदा the people or individual will take law into their own hand aduna ne khoina more violence adagidi ai pen de hatu e phure kai toisi mi sina makhut sida justice su ai pizera ge haira kane aduna ni khanabal aduna bu government leini government gi mathau ta basi justice sam pina moi lakna um changi adu lakna sa ga di institution um changi khoi di masidi international crime akhoi di May 3rd 2023 si ai gi mota di masi isam sam da mi masen khanaba adagidi akhoi gi tribal solidarity rally chalaga high court piba akhoi order amasung judgment gi mayokta rally ni lo de bai this is a kind of genocide campaign genocide to kana tawri no adu haijaroi adu ko thegal thegal nei na je is a kind of genocide campaign lo mai sing genocide tawrage haibagi intention destroy in whole in part ethnic group religious group kai taw adai gi potu la ga di is a clear cut of genocide ni lo Rwanda taw do maina Yugoslavia taw do mai East Timor taw do maina Cambodia taw do maina adagi di kano da atopa lamsing taw do maina there's a genocide ai di clear lo ko adu lawjaraga su adugi pot ama lai bani na akhoi international gi changbiraga war crime tribunal ma hangbiu haini war crime tribunal haraga di UN na kaina taw ko ni and the article chapter number 7 UN charter when there is aggression
and aggression the threat to the peace and bricks of peace la kanda chapter 7 gi makha da Rwanda ga UN gi resolution ne Yugoslavia former Yugoslavia tawgiba international akogi criminal tribunal si is under the chapter 7 of UN Security Council passed over ne adu ta tang chawk thokre chawk thobasu principle the amain thamaga India su tawbi because India so koi se Geneva Convention akogi 1949 Geneva Convention Maris India signed tawin India si ju Geneva Convention ek had 1960 lejari ne adu makha da Geneva Convention ek atu pusal laga India na so pithri upam changi akoi huiba violate law whoever violate this international law war crime crimes humanity later ko adagi di akoi war crime tawu sing se akoi masi dandi pigani hen haidi Cambodia ga Bangladesh ka di moina lingje ba international law di salai ba aduga tribunal di moina lingje ba state di country duna amai to na koi su war crime tribunal lom lingaga heinous crime tawu sing punishment period akoi pen gane aduni justice haiji adu mak tawidra ga su India law haidi law ba len lady natra unlawful activity prevention act lady adagi di akoi Indian penal code hojina Bharat nai sani ta hai sigi makha ta tawhiba crime sing du dandi pirasi hadna court ama ko parliament taw su akoi constitution da article 335 aduga 227 high court ge power le ba ko high court ta central instruction piraga wari ba ko anoba tribunal ma se masi haidi sidi justice su yam thuna pibam change ba ko amaina tawraga di phani adugi process am changi reconciliation ngakta tawbada mai pak ta su yaiba mai pak position haida hoji ki justice ki post yaudраga di people ni khan gane ba koi justice kem tawbi isa no pi hakyo mangi du kem pidrade ma kai do tarigi high court set patabani ngamdraga ma saun adum saule ne akoi the justice should not only be done it should be seem to be done justice phangi ne hai masana khanbam change ba ko adu khalan na ba adu da ne khoina trust the phase confidence building measure building saba check leiba bilamati leiba kana roi justice tuna confidence building measure du gi ma ngasai sin ko non se justice no oi ne ba ko arain khambada si post ka je sanction bi ba kuidi da sum reconciliation ga pa jam ban kuidi ra puri sahi ani hela bane hum phar ka do ni sida bo khoi kainu to ya khoi reconciliation to gi do ri ka no phe lei do ri basini adagi di ngasai law and order normal se hale ka ai ngwa khanda unless until resettle to ga ta ga di mai mafam dagi genocide to boni khangde adagi ethnic cleansing to boni khangde Chusampur dagi chelei ba ade mori dagi chelei ba sum sing si resettle to ta ga en khambada law and order phagal e highway ar si gi law and phagal e si di anytime adum eruption thokpa yai bol keni kumbane base bol keni phum lei ni mai gi ching Fujiyama phorang kan Japan hai dum adu mane ji lei relief camp sing mai gi ching gumbane dal on pokhai bate ya anytime haidi hoji kari condition no what are the condition underlying karai manung da underground lei condition kai no kari no me kapak tu some behind the screen something is going on khar lei ni akhoi di khangda an adu aina takpada madu singdu seng na haina ba ai best way the government white paper puthok white paper di separate administration yararoi cross mark leidana ko adagi sumba si cross mark ade highway hayeng de hangdo highway si reconcile to ga highway hangdo tu nati da highway hangdo pigadam yaraga hector military action kan da ko stick in a carrot policy ai se nangan gi stick tu khatang haidar ko man ta ku se moro reconciliation do to dringi da kari thabu hana to ga ta ge to adwai gi du ni confidence building du nasai gi conflict thomba maro na community ani du nataba confidence building se lengak ta gisu maruina utpibam thoi maruina aduga reconciliation tawtringi da leibam thokpa mayam bedi adwai sing do sungtham thamtabida reconciliation da chat lang lakpati ya yaroi aduga maruina swai sida parama phabi horo maruina rajbhavan na parama phabi horo maduni mamangi rajbhavan da mamangi da anusha wike na sempi kiba governor na sempi kiba adugumba peace committee kamai mai pakki da bano adwai do without consultation jo rambe yam number 1 da amana timing cha da bom jo rambe reconciliation committee semakpadadi adwai do consultation phajana tawbiro matam chahan biu adu reconciliation du laktingi da land bam thokpa maruina justice tumadi